Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso, moo ho yona re tadimeng metheho ya yona. Mme ha jwale re ntse re tadima mantswe, ditheme ao ka bona e leng thuto e ikemetseng, thuto e felletseng. Mme ha jwale re tlo sheba lentswe mohopolo, ka Senyesemane concept. Ha re sothofatsa re tla re ke concept, mohopolo. Videong e fetileng re ile ra tsepama hodimo ha mohopolo o sa kopanang o bitswang communication, e leng ho thweng ke incoherent concept. Mme re shebile communication, re ile ra bona na ha e qhaqhollwa na lentswe communication lena le buang ka mmui, e leng sender, molaetsa message, le receiver, e leng mmuiswa kapa moamohedi wa molaetsa receiver, na le tsona di qhaqhollwa ka tsela efeng, ho bontsha hore mohopolo ka bona ha wa kopana, o dintho di ngata ho latela Jacques Derrida. Jwale ha re shebe ha jwale na motho a bitswang Deleuze and Guattari ba re concept ke eng, mohopolo ke eng. Mme ha re itse ka hlong dikarolwana tsane tse ngata mohopolong wa puisano, communication, ke nahana ho tla ba bobebe ho utlwisisa na ho ntse ho thweng ba ho boletse hore mohopolo o dikarolo di ngata, o dinthwana. Concept e le mohopolo ke eng, mohopolo ke eng, concept ke eng. Deleuze le Guattari ba tsitlalla ba re ho ithuta philosophy ke ho qapa, ke ho etsa great, ho qapa, ho etsa great jwalo ka Jehova ile a qapa lefatshe a le great, ho etsa great. Di-concept e leng mehopolo, ba tsitlalla Guattari le Deleuze ba tsitlalla ba re ho ithuta philosophy ke ho qapa di-concept, ho ithuta philosophy ke ho qapa di-concept. Empa ntlha e nngwe, mohopolo e leng concept wa mohopolo, e leng concept ya mohopolo wa mohopolo, o lokela ho nahaniswa lekgetlo la bobedi kapa ho feta, e leng ho bolelang ho etsa rethought, ho lopolla kutlwiso ya mohopolo kapa wa concept, ho lopolla, ho etsa rescue ho sejwalejwale, e leng ho modernity. Re tla hopola re ile ra re batho ba kang yena Deleuze le Guattari ke di-post structuralists, ke bana ba sebedisang lebaka la ena le ena, both ena le ena, A and B. Ke ka hoo jwale ba reng e lokela ho lopollwa ho sejwalejwale, hobane sejwalejwale e leng modernity yona e re A kapa B, monna kapa mosadi, ke lebaka la logic ya modernity, e leng either/or, ena kapa
yane kapa ena, monna kapa mosadi. Jwale bana di-post structuralist jwalo ka Derrida ne re sheba bona re bontsha go puisana ke mohopolo o sa kopanang jwang, ke bona bana ba sebedisang both, ba bontshang hore motho ke ntho e complex, ke ba nahana ka ho fella ka hona kapa hwane ka bobedi ba tsona, le ho bona ha ba re monna kapa mosadi, bana ba bo monna le mosadi both. Jwale Guattari le Deleuze ba re empa mohopolo concept concept o lokela ho nahaniswa lekgetlo la bobedi kapa ho etsa thought, ho elopolla, ho etsa rescue sejwalejwale, e leng modernist reductionism, le morao e leng post-modernist superficiality, e le hore di lokolle tabeng tsa sejwalejwale le morao nakong ena eo ke bitsang ya hlakantsutsu, ba ne kenyeleditse pre-modernity, e kenyeleditse modernity, le hona tjena mo re ke post-modernity, ke hlakantsutsu ya tsona di teng dintho tseo di le tharo jwalo. Mohopolo e leng concept wa mohopolo o Deleuze le Guattari ba lekang ho thesimetsa, e leng ba etsa hore ba etse retrieve for philosophy, ba lekang ho thesimetsa philosophy o kgetshemetse ka thoko ho discourse ya jwale. Mme se re buile ka discourse, ra tseba hore discourse ke bolela moelelo o kopane le matla, mme moelelo o sebeletsa matla, meaning is in the service of power, jwalo ka ha Foucault le Michel Foucault le yena e leng le post structuralist wa bo bona bana Deleuze le Guattari o bontshitse jwalo hore discourse ke eng, mme ho bana ba bontsha ba re mehopolo o Deleuze le Guattari ba lekang ho thesimetsa philosophy o kgetshemetse ka thoko ho discourse ya jwale, ko entse dropped out of contemporary discourse. Jwale re shebe hape ntlha e nngwe, bopaki bo teng setshwantshong. Ha re bua ka setshwantsho re bua ka dictionary, e le hore dictionary definition of the term, bopaki bo teng setshwantshong, e le hore re tlo tla re sheba na dictionary yona e re eng, re nto kgutlela ho Deleuze le Guattari. Jwale re elellwa ha ho hlalositswe ke Deleuze le Guattari, mohopolo wa philosophy o na le ditshobotsi tsohle tsa lethala la hlakantsutsu. Lethala re bua ka system, lethala la hlakantsutsu e na le tsohle tse hlokahalang, has all the features of a complex system. Re ka boetse ka re o ka tadima motho a bitswang Paul Saillier ka tshobotsi tse 10 tsa lethala la rarahano, ho rarahana, mme o di bale mmoho. Jwale ha re shebe na concise Oxford Dictionary e re mohopolo e leng concept ke eng, tshwarele, monahano o pharaletseng. Dictionary man ho thwe stanzong, ha o bua ka concept ho bua ka monahano o pharaletseng, e le in general notion, monahano o pharaletseng, general notion, monahano wa hlooho, e leng an abstract idea. Motho wa botsana ha re bua ka monahano wa hlooho re reng, wa hlooho ya nahana. Motho o nahaniswa hara tse ding ke dikutlo tsena tse hlano: ho ama, ho utlwa ka tsebe, ho fofonela, ho latswa, isita le ena ya bohlano
ke di-sense tsa rona tse hlano. Re itse ke ho ama, ke ho latswa, ke ho fofonela, ke ho bona, easter le ho utlwa ka tsebe. Di hlano di re hokahanya le seo e seng rona, mme seo e seng rona ha re qala re hokahana le sona, re nahana ka sona. Empa re boetse re ka nahana ka hlooho, ra iketsetsa ra lohotha, ra nahana ka ntho e siyo, ra etsa e be teng, re a lohotha. Hobane ntho ene re tla be re bua ka yona ha mo ka ba wa ya teng, wa fihla wa e bona, wa re ke ena mo e teng, mo e phelang. Fela re ka re e teng, ke ona ho nahana ka hlooho, e leng abstract thinking. Jwale monahano ba re ke monahano o pharaletseng, concept e le monahano wa hlooho, abstract idea. Hape dictionary e ke monahano, concept ka ba monahano ka tsela ya idea kapa boqapi ho thusa ho rekisa kapa ho phatlalatsa se rekiswang. Mohlala, mohopolo wa o motjha wa seaparo sa ho sesa kapa sa ho tola. Motho a ka tla ka mohopolo o motjha ho phatlalatsa se itseng bakeng sa ho sesa, ho bapatsa se itseng. Hape mohopolo, ntlha ya boraro ke mohopolo kapa idea, concept kapa an idea, setshwantsho se monahanong e leng mental picture. Setshwantsho se monahanong wa sehlopha sa dintho tse entsweng ka ho kopanya dintho tsa tsona, ho ikamahanya le tse etswang ho mohopolo ena o motho, ho wela bathong e leng belong to the set of humans. Ho hlophiswa jwalo ka motho, to be categorized as a human. Se hlodilweng se tlameha ho ba le bonyane ditshobotsi kapa makgabane a latelang. Hape ntlha e makgabane a latelang ke ho tjantjellisa, ka ha moelelo wa makatsa hobane ke motswako wa sejwalejwale le moraorao, e le modernist and post-modernist conceptions. Hape ntlha enngwe e ke mohopolo wa mohopolo ka sejwalejwale o senka o tswa ka hlohong, ho angwa ke dikutlo tsa mmele kapa o senka o akaretswa ho tswa ditshobotsi sehlopha seo mefuta le species e hokelwang. Hape ba dihlopha mekga, categories tseo di tlisang mmoho makgabane, tshobotsi tse itseng. Ha re sheba motho a bitswang Nietzsche wa le German, wa philosopher, o re mehopolo, di-concept ke ho shwa ho ba teng, death of being. O na le kutlwisiso ya sejwalejwale monahanong wa hae. O teka tsela kapa process ya ho tlontlollwa, e le mortification, ke moo diketsahalo tsa dikutlo, e leng originary sensory events, diketsahalo tsa dikutlo di qobellwang ho thothofatsa kapa ho thothofatswa, ho etswa stabilized ke ditshwantsho tse itseng kapa ke ditshwantsho tse tshosang, by images which petrify them. Hape di phetholwe, di tshwantshiswe medumo moo di se di hapeletswe mohopolong kapa di-concepteng. Ka tseleng eo ketsahalo ya bolawa kapa ka tsela eo ketsahalo ya bolawa, ya otiswa, etswa e be skinned, ya kwahelwa, etswa mummified, e bolokwe e le mohopolo kapa concept, etswa preserved as a concept. Ntlha enngwe hape, mohopolo wa mohopolo o fetoha ho moraorao, e leng post-modern, e leng nako ena ya hlakantshutshu, ho nkwa jwalo ka papatso, jwalo ka monahanong wa bobedi, ho batalatsa kapa ho fetola tshobotsi, e leng bastardization, ha moelelo, ke ho Deleuze le Guattari ba batlang
ho tsitalla, ho thesemetsa, ho rarahana, ba batlang ho tsitalla, ho thesemetsa, ho rarahana ha mohopolo, concept wa philosophy. Hape ho fumana mohopolo concept wa philosophy le Guattari wa philosophy, Deleuze le Guattari ba batlang ho kgutlisetsa, o tlameha ho kgutlela morao. Ke ho bolela o batle nalane ya lentswe, o batle nalane ya lentswe. Jwale ntlha e nngwe e leng ya bone ha ntse re ya mane setshwantsho, ho latela setshwantsho motho o lokela ho tadima selatini ka mohopolo wa sona e leng conceptus, o tswang ho mohopolo concept. Mohlala re ka re sheba lentswe la Senyesemane le bitswang ke molo, ka Senyesemane ke conceive, ho emola, to conceive. Ha re le shebe conceive, ha o tadima lentswe conceive, o fumana meelelo e latelang e o tlisang mo Deleuze le Guattari ba se batlang, seo ba re looking for, seo re ba se batla. Ntlha ya pele, ho etsa conceive ke ho emara, to become pregnant, ho emara. Hape ho etsa conceive ke ho etsa setshwantsho monahanong, ho nahana kapa ho etsa imagine, fancy kapa ho etsa think. Hape ho etsa conceive ke ho emola ka ho bopa monahanong, mane ke ho emara ho ba pregnant, mona re re ho emola ka ho bopa ho monahanong, to form in the mind or to formulate, to form in the mind kapa ho etsa formulate. Jwale kgaolo ya concept ke e teng bukeng ya Deleuze le Guattari, e ka bolelele moo ho tekwang mohopolo wa mehopolo e leng concept of the concept. Mokgwa ona o kenyeleditse ho nahana ho rarahaneng, e leng mane mo re ile ra tshwara re bona ehlile ke batho ba complicity, e kenyeleditse ho nahana ho rarahaneng, mme complicity eo ke yona e ne e ba ntshang ho logic yane ya either/or, ena kapa yane, ha ba tsamaye ka eno, ba tsamaya ka complicity, ho rarahana bobedi ba tsona. Jwalo ka re utlwa hore ha qala re re monna o monna ebile o mosadi, ho se le ho rarahanya mohopolo ono, o monna ebile o mosadi, ke sona seo. Mokgwa ona o kenyeleditse ho nahana ho rarahaneng le complicity thinking, ho fapana le rather than, ho fapana le science ya sejwalejwale, scientific modernism, e re meelelo e nepahetseng ke e bokopa, e leng e concise, e otlang botsekeng, e precise, ke ho bolela e mekgutshwane, bokgutshwane bo molemo. Jwale se latelang re tlohella, re tswa mane jwale he tabeng ya dictionary, ntse re kopanya le na Deleuze le Guattari ba reng se latelang ke ho phura leshwehla, e leng discussion, ho moelelo, e leng definition wa mohopolo concept o rarahaneng, mohopolo o rarahaneng o torouweng ke Deleuze le Guattari. Ha ho di concept tse bonolo, ba tjho jwalo, ha ho di concept tse bonolo. Concept e nngwe le nngwe e na le dikarolo. Ha re hopole mane mo re bileng ka communication, re buile ka dintlha tseno tse tharo: mmui, molaetsa le mmuiso. Empa ra boela ra hlakisa hape hore re ka hlalosa puisano ka tlase ha economic, ra ba ra re ke restricted economy. Ra boetse ra re ka hlalosa puisano ka tlase ha uneconomic, ra boetse ra bolela ra re ke general economy, le ho thula thaba ho bitswang mokwallo kapa bophetheho. Re buile ka ditaba tseno, mme hono re bone na re qanoletse dintlha tse ngata ka kang. Ke ka moo hona tjena ba reng bona ba re ha ho di concept tse bonolo.
mme re utlwile le be ka re ke tlo kopa tshwarelo ka ho sebedisa discourse ya university wa ke tlo bua puo e thata e bonolo e thata ka mantswe a mang. Concept ba re engwe le engwe na le dikarolo ke yona ntho ne ke e hlalosa dikarolo tseno tse ngata tsa puisano mohopolo le bitswang communication. Concept engwe le engwe e na le dikarolo tseo di ka phetholwang tsa eba di-concept. Concept engwe le engwe e na le dikarolo di-components tse ka arolwang kapa tse ka phetholwang hantle tse ka phetholwang tsa fetolwa di-concept. Dikarolo e leng di-concept di fa concept moelelo. Dikarolo tse e leng di-components di fa concept moelelo. Nnete e reng dikarolo di fa concept moelelo e bolela concept e na le ho bitswang chiffre. Re ke pelete chiffre ena ke CHIFRE ka Sesotho re tla re ke chiffre. Lentswe chiffre le fetoletswe e le motswako e leng combination, empa le boetse le bolela palo, figure. Hape le bolela palo, numerical. Mme palo ena e nkuwe ka monahano ka sense monahano wa palo e atiswang. O nkuwe le numerical identifying a numerical of multiplicity e le palo e atiswang. Jwalo ka lentswe opuse ke bitse hantle, opuse opuse e leng jwalo ka palo opuse number. Minong ke palo e fumanwang minong, ho thwe ke palo e fuwang seqapi mosebetsing wa sona ka tlwaelo e bontshang e etsa indicate tatellano, order ya phatlalatso e leng publication, jwalo ka Beethoven. Ka kakaretso e leng sum, total, matshwao, mokgwaritso le dikhoutu ya lekunutu kapa mongolo. Kakaretso hape ke matshwao ke mokgwaritso, matshwao ke initials, mokgwaritso re bua ka monogram le khoutu ya lekunutu kapa mongolo. Mona re ka nahana ka motswako e leng chiffre wa concept ka ho tshwanang le concept ena e bitswang nna ho inahanang, ho nang le tsela, style, ho nang le motaele, tsela ya ho etsa dintho, ho nang le motekeno, signature e kgethehileng e ka moo ke etsa dintho ka teng. Hape ho nang le kgohedi e leng character. Jwale ha re sheba ditikolo tsa kgokahano, zones of overlap, concept e tlamahanya dikarolo, di-concept e tlamahanya dikarolo e leng di-components di seke tsa arohanngwa ka ho boyona within itself. Kore ya di tlamahanya di seke tsa arohanngwa ka ho boyona bo concept bo se ba re bane ke tsona tse etsa hore be ke concept jwalo ka le dikarolo di lokela di be mmoho, mme ya di tlamahanya di seke tsa arolwa tsa ntsha ho boyona. Dikarolo le di-components kapa moelelo wa ho tsitsa ha concept e leng consistency of the concept e leng boyona bo ka mpeng e leng ho bitswang its consistency di fapane ko di distinct, di kopane ka ho se tshwane. Le ha ntse di fapane jwalo fela di kopane ka hona ho se tshwane ono wa tsona ka ho ba heterogeneous, empa di keke tsa arolwa. Ha di tshwane
fela di kopakopane. Ka hoo ehlile re keke ra di arola. Taba ke e nngwe le e nngwe e hokahane, etsa overlap hanyenyana le tse ding, e le hore ena le tikoloho ya boahisane. It has a zone of neighborhood, kapa ena le tono ya tshobotsi e tshwanang, e sa kgetholleheng, le threshold of indiscernibility e sa kgetholleheng ho tse ding. Mohlala, ka hare ho concept ya motho o sele, jwalo ka re ile ra bua ka o sele ka mane ka puisano, ra re otherness ke e nngwe e leng karolo ya puisano, fela e lokela ho ba teng puisanong. Le teng ha re tlosa re tlabe re senya puisano, e le hore tlamehile ho ba teng. Jwale mohlala, ka hare concept, ka hare mohopolo wa motho o sele, dikarolo tsa lefatsheng le tsehang, e leng possible world, le sefahleho face, di a hokahana, di etsa overlap. Mohlala, marato e leng passions kapa metheo pillars ya tswelopele e tsitsitseng ya ho sebedisa tlholeho, e leng sustainable development, e kang setjhaba society, economy ka tseba ke moruo, le tikoloho environment. Dikarolo di sala di fapane, di le distinct, empa ho na le ntho e tlohang ka mona e ya ka mane. Ke ka ho thwe lekola boqapi, invention, lentswe boqapi. Jwale senyesemane mane re tla bona ho tla ba le mantswe ano, o tla bona invention jwalo ka re boqapi, invention. Ha re bua ka tumellano tse re boetse re kenya convention, invention, convention. Ha re bua ka ketsahalo, event, empa o so sena shin ka nqane, event. Ha re bua ka qalo hape tla ba advent, le leeto, adventure. Tlhakiso tse le tseno di teng moo, e le hore motso root wa tsona kaofela ke lentswe la Sefora French le bitswang, re ke le pelete, AVENIR, ka Sotho re tla re ke avenir. Jwale ha ke tsebe ho e bitsa ka tsela eo, ho se jwalo nka mpa ka re avenir, le bolelang qaleho, e leng to come to being. Le kaofela re bua mantswe ano ha le jwalo kaofela, boqapi, invention, convention, event, advent, adventure, motso wa tsona kaofela ho tswa puong ya Sefora ke ho bolela avenir, le lentswe le bolelang qaleho. Ka senyesemane ho thwe ke to come into being, ho be teng ntho e qale. Hape concept, Deleuze le Guattari ba re concept e nngwe le e nngwe ke palo e atiswang ke multiplicity. Mme se re ile ra elellwa ke re itsela ntse re sheba, re bone hore ile ya atoloha, e ba le dintho tse ngata. Ho qetelletse ka mane ka communication, ho ba le laughter, ditsheho tsa monghadi, jwalo, aporia, dilemma and decidability, otherness, jwalo, signature. Ntho tse ngata tseo re ile ra feta ho tsona re di utlwile. Jwale ke ka hona ho thwe ke palo e atiswang, multiplicity yata, le ha e se palo e atiswang ka e ka conceptuang kapa e ka conceptuehang. Ke palo e atiswang le ha e se palo e ka etswang conceptual. Jwale ho tutubetse pokello ya lethathamo la dintho kapa menahano, e leng di-ideas, ha se concept. Mohlala, metsi a lewatle, shweshwe, dijo, dibuka tse ntjha, kofi, jwalo ka etsa lethathamo ya kwana, ha se di-concept. Ho fetolela ho etsa convert, lethathamo lena, concepting, kgokahano e le interrelated ya palo ya atiswang, e leng motswako, e leng shifa, o lokela ho fumanwa ho lona. Hona ho bolela hore re lokela re tsebe hore na metsi a lewatle jwale re ka hokahanya le shweshwe jwang, le dijo jwang, le dibuka jwang, jwalo. Jwale hona ko bolela hore ho etsa concept ha se bolela ho thathamisa mantswe fela mona a senang kopano, a seng related,
ha sa etsa interrelated, ha sa etseng palo ena, concept ena be palo e atisuweng kapa e atiswang le multiplicity, mme lokela ebe e ba motswako o etsang ntho e le nngwe. Mohlomong re ka re dikontsikotsi tsa kgotso, dikontsikotsi dintho tsena tse re tshasang re nkga monate, mohlomong re ka re dikontsikotsi tsa kgotso, mohlomong ho tsona re ka re ka ha ho ntse leo re ka tla fumana dintho tse ngata tseo re tla re ehlile ka ha mmoho di bopa concept le seng le thathamo fela. Nga o bitsa se re ha o concept kapa mohopolo, concept e karolo kapa e component e nngwe to, ha o mohopolo kapa concept ke seo Guattari le Deleuze ba se bolelang, e nang le karolo e le nngwe le component e le nngwe to. Concept e nngwe le e nngwe e dikarolo di pedi bonyane, ha o so ho thwe ho hlolehilwe dikarolo bonyane di tla ba pedi, ha e le nngwe yona ha eyo, ho ya ka moo ba re hlalosetsang ba rutang ka teng. Easter le concept ya mathomo e leng original kapa originary e qalang ka philosophy ya tlameha ho ya ka moelelo e atisehe. Ko ruthile ena ya mathomo ho ya ka moelelo wa philosophy ko by definition e tlamehile hore e atisehe, e be multiple. Potso, hobane ya pele ha ho molao o re philosophy tlameha ho qalwa ka concept kapa concept eo ho qadilweng ka yona e lokela ho tshwana. Jwalo ka ha re sheba Descartes, ena father of modernity, ntata sejwalejwale, re sheba Hegel le Feuerbach mohlala, ba qala philosophy ya bona ka ho fapana ha di-concept ka bomong ba bona. Ha re sheba nna ena ya Descartes, I e leng ho itsebisa, absolute spirit, le kganyetso ya bomodimo, materiality. Ka ho haeba philosophy qala ka concept, e lokela ho kopanya concept le ho tiisa na hobaneng e kgethuwe e le e qalang, ho tiisa na hobaneng e kgethuwe e qalang. Ho feta moo, e lokela ho tiisa na hobane eng e le concept qalong, empa sena